Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi faqad ma'i fil jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Pertama-tama marilah sama-sama kita puja nyanyi Allah, di mana Allah pada malam yang berbahagia rayanya menemui kesehatan, kesempatan, serta mudah-mudahan merasa cinta dalam hati kehidupan Bandung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini dapat tempat yang sangat mulia oleh Allah. Hanya tujuannya adalah untuk membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu dan saling sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar yang mencerna dalam kawan beliau sahabat sebagai lampu penerang dalam kegelapan, sebagai petunjuk kepada beliau yang masih punya kesesatan. Hai, ternyata orang. Wa ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ucapkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang ana jawaban dia. Tahunya jawabannya. Ya. Nanti dengan itu pun menghanya. Bapak guna orang berani. Apabila umat Nabi Muhammad didengar kata-kata Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nabruk beliau dengan Nabi Muhammad. Sementara anak tabalah bahasa Nabi Muhammad dengan kalimat Nabi Muhammad. Anak tersebut sallallahu alaihi wasallam ataupun anak dari sini dengan amin. Sehingga huruf kiamat dipegang oleh Allah Ta'ala, kutanya bangkit dalam kondisi berupa itu. Nah, upal mo dalam kondisi berupa itu.